man kapay nga nag-grade 4. Kay namin na project mo complete. 1.5 lang ti grado makababaan. Perfect pa iti amin na quiz. Kim darling pay damit grade mo na 70. Kit dati na to average mo 193. Anat kinkinwam sirot na alam tiliter sa test manipudad da nagarem pati pa nag-review one and every single day. Abay kastat o prometer so itata take 3 kanto ti algebra igagid mo man meti pa nagbasa. Please oray lang pagpasa at kikinwam madindipim may tay masakbayam kan kamit nga tapwanin jay ranking ti grades. Adaka na yung iditinin when I want tot nakan mon ta whole way. Nasobra am ti love life namin. Cause honey you're so young and pie old si kaubing. Baby ka pay han mo sayang hindi tangkalain at kinkinwam finalward na ka lang ti joke na have ket kinilig ka nagmalmalem sigurado ka hanmet lang mistake nga sinong bata mete isutatan agtay ka man hindi removables tisisan mo pa yun nga mai-start. Please tatag seryoso kan at kinkinwam madintipim mayam tay masakbayam. Isutatan agtay ka man hindi removables tisisan mo pa yun nga mai-start mabalin. Please tataag seryoso kan at kinkinwam madindipim may tay masakbayam when madidim lang pakaskasaran madim lang pakuskustuan.